resem obi akọ ne trouble mo bia wo issues or solving enye nko na wo issues imba ni bi dua bo mo ha adwen omo wo issues and no spread your ho office obi ani issues obetie wie na odi aba be ko atia wan kasa office no opiti wo ka mo wa we mo se office opiti wo eye ni de baby a wo gina no kro no nya wa gina ye nkre ikonim die na wadi no obi wa on do wo ye Akwaba shronko eba too much GH every day eso medine na ama owusa na ebre edu say ye training issues mede ebesumo ewo every day eso na de ye ko ensem no eso no gospel musician Joyce blessing sisi ade wo ba ponte abecheche ensem bi emu efa eye niknu a wone no ejai sisi a na busuafo ne ensem nia no wo bo ne tofa na wo patre say no wonim say o ware ne so sepuafo anase wo bia obeboa no wo ne nyumto mu ne nyanyama mu nya sasa abrabo akoyi ama no bichocho muncho na so no nim da say debi beba ama wo ma ware no akobone ama sesi akra no wono account a machi efinisem eye ni social media handles no machi efinisem won complain here we moving on akobie foforo no so abadie no so no de ono beto obi a no masa hijack na mo da koto old account na say de mo sa abone form aka ho nti no mpa de wodwe ho a wonti ase nti wo che ni nsem no ko body eye Julike the former publicist ni din edika na no enya nam so ma publicist na mu aba but say da bi baby ani din ase akodu ni de hu be hia pa say wode ne nai besi from no so kire ni nsem ni side of the story say na enkofo beti ono so ase na say wo me pepa efia abekeka ni din no ehun na abayo ne eche ni nsem no de betu dwa say ono oni Joyce blessing sha say so mu ye djuma enye ne o jai ne djuma nka waje won certificate a wo ya te se no ka de emfaso ebebre no etwo se odo o ma Joyce blessing ti wo bedi nechi e ma na keche ni akemu an complaining e ma wo mutukra e ko fie fofo mo amodom sikesi e fa ne ka won so metina fie ho na o ti fie oni ano de no nim se Joyce blessing ni stapeni nti de be ko so bia no da ko to nim efuto bia so a no agi bi efi no ho na ensem ni sha se edan no se Joyce blessing na mu de be to nim se da bi se si ano be bia we du a we nu ka wa bre nu kunu no eye de joy no wa bre no e si ano be se won te no onya ne fa de efia wa we nu e mo no Julike no etu no fo se da bi oba who ye nyumtuni gospel musicians for that matter and this idea no ebe stay ni eye wo image e wa bontinti ke be ya one train sign na Julike no na se Julike no e bata se futo ne chinia no Joyce blessing am fa so bia anto from class wo tie dia yepipi e ma wonam so eye san ne kunu ko ya mata se ade na open secret ofio so obi anim se ne gym instructor no wone no ehhye ne no ane wo mo ko to kwa ba ko kan ho a wo mo edija 2019 no crampo no Joyce blessing sa bona no so se mema ne ma obi a ehu na wa ye ne mu ase na se si ase mesi no wo da ne nia abebo ne dia no wo hu ni se boni ayefo oni masida enti de bia sa na obe enti wono de wo ja na sem de wa weche ne nsem no mu de Ghana for entie e wa sopem no mu ni se wono Julike no adwuma and wo de be fi wo ma for any other reason the attitude one from emu nia no enye no pressa mebu so for asem we wo kire mu pa na mtwa mu aba me ba me de be so mu fitiani asese ni din and your friend say mechanic Zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe na ebusuafo enet day me guest e wo ha say be call ensem no emu ye pa ma te se ensem ne pomasi be ye hu enet day ti ya so ne tie me guest Miss Mexico ebusua me ya ba ana wo usua wo ibi aboko nyame adu bia ye fine ye ti ase yo nkwa ye wadi ni na ede radi ase so adu me nkwa na me ya ba Joyce blessing na wa be nsem no nka afi ya say ko lockdown asase no na beto dan nsem bebre ba emu a te se eni aye TV na ye tete ya no no aye na den say onka na aye no enwasem e wa bonti mo bi TV oh e man boso mienu a ye be hu no radio station ha na menja wali na say na wasaba
and me kunu no I say ama to the extent say oni ni kunu at na radio station back in nsema no e wo say ni kunu add an account free nsem we opese on fa so engine wo sika ni san nsem bi anka ware no so mu ware okukuo mu mun hyem de ni okukuo mu ni eni mu hwe but mu dan no e da bonten ani ate bi na sente mo ba radio station bi mbet na say kasa say the publicist e ya dulike yi eni ni kunu no omo sabotage ni new page awebie say account for from the kweja mo say ko mo fa but for na we be bie no so no o sa kire say omo edge ho information to the picture to anu ma fa na ko to ni old page say omo still na omo use no they are running old page na hat say akwa say omo fa na so dey adenya fa so da mo mo January na sem nya na Julie J yi ana so Julie K yi to aba ponten abeche ni sem say asem no ente say dey tell ka ne no no eduma enti no Joyce blessing wo ho eti say na e bu nsem bu so say wono no egu awale no ne obi kunu chimp na ne se dey ka wono enya me pre ye nhwe le fi asase no say oba warefo wono wo kunu tia ehu behia say waduma yefo wodo me bata wa just say obushia wana say ukunu enkita wode no eye say wodo we wonwuma yefo be frɛ mu ana yo mini aba na mo usua nyame ensure new question will be intelligent question na first of all mena makonye iso echia too much etifo ni ahwefo ni na said that mo gibresho na asida PS asida kesia pa enkoma e director na asida tosumie no so enkoma mama Juliet baby a obi anyame onhyira wo amen na mini aba asem ya obisa me eye niye bia ekoso ewo current or recent couple and couples and these kind of things in koso out of ignorance when it comes to our that particular union between you and the husband, your wife, a wife and a husband, there is no third party. Say third party baby mwane asafirade. Decree. Uni obi sanya. Say ebi ejume mwa. Unim the detail of the person when it comes to characteristics. Unim nipa ni suni ne ban into detailed. Enti adenti na uma third party. Eba wa even enuanu mo ye den akon e kansem eja ni oba akon e kansem ye ya po recently for example e ba ye anite free ye ne papa ushemu akenye usual it shouldn't do what happened but honestly and frankly this world we are in no prepare to miss adenti na me worry na memo obidi ne hwene aba beshem enu na me started kasa and say ignorance but ignorance too is not an excuse me woni say nimdie bi omo ensua ansa na owura aware ni ebi mu kwa aware mu a omo fisa aware ni ye say wole be na ni be hia na ma kisi na mo na mama saje mo na mano mo wine na mo decide on where to go for dinner and lunch and all that but I am no more if say it entails much, it entails a lot. Oba ni bema enya asemwa ewa aware mu a yes a man and a woman aware enye from kids enye from embofra enye from matured people who are ready to sacrifice their whole life, their entire life for it. Say they are not ready to sacrifice. They are ready to show off their marriage. And no mere interest, and no dreaming of to show off their marriage. But what is involved in the marriage in Ankasano? They've not learned anything. They've not learned anything. Okay. Our real relationship near Juma, it has nothing in common.
moment I would be a juba sem. Ebe share relationship mo no. Not just a one cause an end result no. Ope confusion. And then it was here, you may know, as I said, one funny very bad attitude. Nipa and nipa be doing yambo, unim nipa ni subain. Ebe mu ye snake under grass. They will not show you the real them. Omu yom subain kase din chiro. But omu ne water no, once nipa so there. Ye will be any subain na nipa wakofa te say abawe ya wakofa ne ba ofie no. O want it yefofro. And I want it yefofro. Only need to anam enye bibi a obey no eden ope but on ti me be voice in the out in fan chire obe pali ogu ni kotodwemu obe pali akope mo say later no asem be na best friends become worse enemies because your friend knows more, your friend knows much about you. Who feel free can't say much your friends nemo kotiane na so anafomo no e wona wo be so nimu hunsem na otimi kan sem ane eden eye wo ya it is such a person wotimi fa adwuma sem nye den embe frawo waware because esubani bi na oyi neji sesi ade a kire say oh maka mano atumu na so we dey say be defend me ho emre no na aso say obeka na adwen no baby, I'm running out to say, or per se, or you feel or expressing in Yabia, what keeping a one but not bear winning to know. In your mouth, 1 year, and won't be a 1 year. After all, now money pay. After all, now money done the sun. Fine. 1 hour money GD, it depends who GD. Pen Kabia and continuity for so many years. Or woman in when you're that same, and you say, or money be chance or ni there at Trono. When you be banana when you're pesto and I didn't miniaba. Would you win Nanama? When you be banana, sorry, I didn't superstar. Wouldn't so co program, sir. The manager can't charge or charge baby. Entire comma will be shared. I'll be sure I'll back us or the other bank. Odon embakeko obi ye bibi mo obi ansa na obi adon enti abayam no issues with Joyce blessing but just that oye the boss and also oye the penny on ni two anamon that wasn't the right time of exhibiting the feelings about your draining your no free say obet me expect a minute na so a ono so etimi about to say after all okay niesie wie after all me din abemu awie after all my men come marry na me so me free me so me were feelings me ka bibi ti nipa sa na etie nipa sunu wada ne nipa sa na etie enti enfa wa worry esem obi akọ ne trouble mo bia wo issues or solving enye nko na wo issues imba ni bi dua bo mo ha adwen omo wo issues and no spread your mo ho wo fi so bia ni issues obetie wie na odi aba be ko atia wan kasa obi se no opiti wo ka mo wa we mo se obi se opiti wo eye ni de baby a wo gina no kro no nya wa ngina ye nkre ikonim die na wadi no obi wa on do wo ye boyfriend kro ni bi wo ti we nya be mo so so obi se eye ni de obetie me ni aba enye hwe na wo kan na fro no se be ja na ja Ubejana jano because no wetie wo house afro no yes when it comes to ejuma ye juma me juma separate from we ukunu kwen fa ne fra we juma baby bia anamo bia wo to na ejuma bia wo ya wo pese ko enim me ma wo family member bia mba wo wo pese wo boa na establishing no afar from you far away from you okay she be na mo be shia odon ye genuine because unko ti won ne ntina ye e ma onye nyome bi a won pe e na won so onye nyome bi a won pe e tell us na odon ye genuine mo bi to me exercise and exhibiting real love towards each other but only you kwa ye jumemu pay bi back na so expect 1,000 now command 8 you can say 800 cedis or expect 10,000 who command 800 cedis or expect 1,000 command 800 cedis there will be differences. Issues better later. Any relationship, it doesn't tally.
enti ma enti na ube bu obi a ene se meka ube bu obi a establishing no sike bi na be ma na ene wo family na se me ko family nue bi ni na tena enye se ya de papa anka dwen papa ke ya de papa anka ya na mutu papa na so na nipa yesu ni ye banti no nipa ni nka ye nti no ube bua na wa bua from a distance se ne be ya on benya wo information na later no no an use fa nye den entia because minimum bia ono now don't say me see why minimum bia ono okofa ni hu nipa bet se me bua issue a wo kire bi baye me bua na che no ni sa nipa na ope na asem na otu anamo so bua no ntokwa nkete ma nipa ni di ni chi wo ewem wo so nipa so ni dia wo ti me predict so ye mfa nipa enkofo obi especially lady ya anya wo nua bi anya wo nim ni so ne ban emfa ni be adwuma emfa ni be carry wa ware ho a oka wo bi just blessing oka wo bi e na se si ani aba ama mate wa se wo kase nya se awale de nka adwuma na se ko fa nka ho na ye bi wa se what about if say eye wo be yi na se ma no so de better appointing ade insemi sha se nye from rumors name the air course no no there is blessing wa confirm ni krampo no e last year mu and wo ma we egu ye so me ente ho hwe this year ya ni hu so and so because me ba ya farmer on ntokwa na atese dani video ye hu bi no na abayo yi so na ni anu onimu bi eti ko pe obone a sabe no ka ko opportunity say ke esti ye na we de some tema tete wie enti na me fa to abonte na no de me nya freedom wanye ne say nipa bi wo a wo ka wonu tum bebre na nsem ko so ni ese udi ko no yi hu anu a eti mi se wa na fe de etwahia hu na fe de oji hu bia enye enti na abayo yi ba abonte me che ni nsem yo me nua baba yo ani de me nti me mbole chi bebre say okay one Joyce blessing to one adwem bone so ana say ebia enyo owo ne ye bone bi but me kan nipa so in general and then you may be a bema obi are working out so the more information the tuja because of this kind of characteristics only a bit issues to me back so because we are different people more different attitude different feelings until no dear no so but about you at times so say you come once and be brave now you can and yes social media we are social media and you busia penny that's what's how they keep you social media and you busia penny as you say Ghana for obi wo how obi wo problem bi anka obetimi aye no behind the scene and behind doors no that better social media no bia efuntumu che say ya say asemo issue when issue and the correct obi no ni ku divorce omo no matimi am blend omo mom ho kwan ama I bond na di omo bad together no ending yin e no so mo ntem tete enu po na family affairs eye ebusuemu mielu de be share na krofo yi ware ye enti anka bibini anka ye busuafo na sem se omo di omo bet na se na yaka ni ahwe ni anasem nya na yaka ni ede ka ni sensem atoto ensem na omaka bom se awarefo there is no way to say the divorce na dani koko anopakoko aye di porridge obia omunya differences kakra bia she na mo fo bo munya ready for wari o omunya differences kakra bia o say ye ko divorce na mfisa wari na ye fosa eye fua ko bia wari kemba bebre o mo pekunu ko ma wari awari na nyefo enti se wunye bia ma divorce adwen e na won say super beba ba yo anaso but we are going say superstar no won ni sike bi ni nyoma bi aya na wo maso wo mu enti omo ni ye bi omo ye na ye membe ma ni luki se omo nyo bia sure I'm doing well sure you are not the only one doing what e ma omo suni omo ba na ma divorce ye de eba na so busuan foot say beginning no omo nyoma ko yi a easy see betimi akama ware ne ye de abo enjanka ade we ni social media issue and social send ye ko ba ya social media be say bibia social media aba we Joyce bless wa ye upeni pen
why you only pay biani na tu anamo me sure so na te mo kra to say di pen enti nyoma bi ni ye bi course ana wo di trend wo social media na se wo no nya guilty a ana wo nya much involved a me sure say wo betimi akohu Mwenye atamfo eye issue na aba na dey ebufu na dey okay ebufu se wo do obi ampa na so nipa ne fom wa odo no overcome everything it is how odo no ebetimi am wa bre wo ase akọ ma Joyce sisi a makama no to me bia me din no must me din say ma fa me bone che bia ma ye bibi kra fa che me behind the scene na ma solve me nye show sanka Joyce never kwatna radio stations bia bobo abayo ayidi enti eso mu say enye saying is cheap enya na mo bia obi ba be tina social media aka na ye be gia to esi e papem ni e hwe nsem mu nya wo ye na abayo ano owa wo brase what she nipa na sepen what ma say enti ehun ya so be gina social media then acha two wrongs doesn't make it right enti bia Joyce blessing why frustrated who say why depressed because divorce na cause who feel say who feel say who obi atina my bond na dokwa ba na mo jai and some people don't know what they have until they lose it because first no need in your work say I realize say hey say me corona say me don say na I was supposed to value him and can say me handle the say enti obe nu ne ho ida so wo nu ne ho why depressed enti say mami anatina that would don no someone said out of depression and out of what she has lacked then the man kick ansem. And the more serious way you could handle that, or better way you could handle that, is to go and see her and talk to her as a mother and as a daughter. Now, what about the all to charging and explaining the one now? Started to just say, Joyce best nine no, they teach gym instructor cram at say, if you're for no be any more fear one more if you're mutim no be any more than I said, Joyce best and when gym instructor or no so yeah house help on almost or if you're a boyfriend out in the plenty house help knows that spread of your way and now the best in him say or no how can it something Julie K or no I can't see no I mean Tanya or the bobo deals that's no cafe on so no what dream was saying yo I am now in your to form in your media time or 1 year and you're maybe so say time kunya mi asem wani mu ase na asem na ayo mutina so to onyo na asem no eye omo fa ne sen omo ye familiar with the word of God to the extent to say oni mu no kra ne pa but yate abre no mo di ye ni ye bi na wan kasa madam ya wutiwe asem ya wo kafa Joyce blessing mo say oni obi twimpena eye fe say director Julie K na eka say a room of obi can sem anokure kakra ye den ewo enye fefa Joyce blessing so yes adia enye nimba yemu ne nyame asem no man din ni woni mu because nyame asem din ni wo mu a or see the body is the temple of God and nyame asem say ufa ukunachi a why the adultery enu mo na ka be ma so ye ni mu so mo de o mani ho mo na youth ya be so jiji o mo ti o mo de mo to mo krampa utimi wo say ye jijie ya bi no mo to na wo ba nso na che se nyame asem a odi tu anamon no o pese ye ne sele na wo de wo fe bi wo si o gu nyame asem wani mu ase nyame anamusini ya kasa oye nyumutuni a uyo nyame anamusini a udi nyame din u adverting nyame din etu adverting nyame din a ade na wo nyame asemu na u advertise no enti say yo nwedwuma say yo nwedwuma before I be die edro wa dance no so no wa numbi enti omo nu bedro ni bi nyame asem no mo ade obi so omo we dey omo fe bi njare bi so wonderful final words e come na mo timi bo brawe e wo suma si da bi o esumu ni baby esumu de han be toso pe e be pie enti se oyeye de a han abetoso na epie eye ni mu guase na me de me judge na me condemn no but se nyame ya adom na be ma foforo bi be pie mu a wankoye bio
na me asem se ko enkoye bo sa bone ni biem wona wanya bone da muntu buombo obeyi na obi aye bone ye nyina aye bone na emu mini aba wo ko no obi entimi akondeme o enti wo ko no enkoye bone na aye den uye ni enti onya chance ma ne enkoye bone na se ya mpasa wo ye ya ma ne enkoye bi oba fa final words eto jai futo bia fa ka ho na fa so me ya hwefo nia yo futu yin koma embayo omo baso say aware na nya fusa a whole lot of package sacrifices and wisdom fa ka ho mami any wisdom and the fear of the Lord is the beginning of wisdom enti hwehwe nyame suro nyame na nyame so ma oye den krum papa na afein so se wo kwa aware ni mu a ye emfa koye ndanfo semo ene video bi a me share Tracy any Zandi Camel na oka say obi kwa wo lady bi question one Zandi debe na say crampo Tracy koreshi Zandi kunu bibi ma Tracy be ka say onu so be make comment the enu bia enti yemfa ya warrior fole in down for ceremony ye juma ceremony there bi uye wejuma uni wukuna sem ye uni wukuna sem oni pe so obem pe ya safuerade usugu ne so nyame asem nya wadanfo enya obi bia obi bia obeti wasem bia ni mbu ama agi so nyame asem ayu nyame ebusuafo ye nuaba Miss Mexica wetufo pa na me so me de kakre bi beka ho ena wuhia no yobofo the fact we hia no yobapa esrechew odo na woni wonam a wotumi kana asem kyerɛw kyerɛ no no so tibi ka wasem kyerɛ sɛ daache mmesa na tiabom ene ewia sɛ wo munyade nyansa ene nante nyansa no so no sɛ na menyaba no ka no nyame asem mu ana wo nti yɛmfa no mo yɛ bra na me di me ka wo sɛ wo akonya sɛ obetumi de wadwenkyerɛ atodwa ewe comment section no abomodi aso afolo yɛn ewe IG page at too much GH_ medin adena na ama owusu a na me yadoma ya besan edi enhwedwum yakopon enhwamu makramo